أفا مشاركة جرينجا لسر أستا روشهالاتا نافين روشهالاتا نافراس ولسر أستا ولاتن روشافاشي تايبت أمريكا يكتيا أوروبا ولروسيا يعني بشتياف كانت روجين رابوريا وإيرشا لروسيا لسردست داعش هاتيه كرن يعني بويا مشاركة جرينج بزان بن چما داعش جاركا دن خوريخ خسته و يعني جاركا دن سرحل دايا و يعني مترسيين داعش دن حال سر أوروبا ولاتن روش آوا ولاتن روشهالاتا نافين يعني دچ أزدان تايبل لعراق ولسوريا إشي بريا دروجانجي لكركوك يعني چکدارین داعش ایرشک انجام دا کسک کرا قربانی و او والله دنابرا هزین پیشمرگه و هر وها سپای عراقی دا دروز بوی کدی بشن در فتکا باشه جبو خوره خسنوا چکدارین داعش چما اف در فتا جبو داعش تین فراهم کرن من میوانه که لسروی مشاره برئیس عبدالرحمن جزائری شروبکار سربازی کو لبخت دید گلمه دابیتن برس جزائری تو بخیرات جبو کردستان 24 دست پی که بحثا شیانیان بجن کارین داعش بکن نها داعش ده چه آستا سربازی دایا کاریا خورک بخیتا و کاریا ببیتا مترسی ناوی خودی مزن و دلوان جارة كدن اسباسيا كانال ودكم لسيرفي درفتي سلاف جبوي و تماشافاني كرسان بسوشار تشتاكو نها تيكرن او ناكوكين في داوي دوان دمين داوي ده كو اف ناكوكي هر وها نهار خصنا داعششي كو ام بحث بكن لدفري براستي افري خصنا كما ترسي داره کو بشکی مزنج پاريزگهن عراقي دستي خداني سر ولويدجي قالك اوبراسيون كريارين خراب انجام دانا و چکن پیشکتی جی لگلوی هابو افری خستن دست پیکر کو لسر آستک ناف دولتی دست پیکر مترسیه و گلکی هنه کو نهال عراقی هیا از کارم بیشم شان نوستی داعش نهال گلک دفرین عراقی هنه تایبت وکو کرکوک دیالا هند دفرین موصل صلاح الدين انبار لي از دوی باوری دمجیکو و افری خستن جارك دن ایریشان انجام بده دجی چند دورین دنجی باشه برز جزائری او باوریات تو بحث دکی جکو داری هاتی يعني جدر نوی باوریات چنه کو جارك هادی که ایرشان بکتن یان وگره تو سردم حزبون اخویا 2014 یان وزارة نافخويا عراقي وزارة برجرية كو نونرتيا فان اوبراسيون هاف باش دكن دما كو اوبراسيون كي يعني جي او رابورتين كو دقهيني تايبت بروشا او لكاري العراقي تاني شانكن كو بسكارم بيجم هناك دولتين هرمي هنا دست خود خنا نافا عراقي از دوي باوري دمكو افري خسن جارة كدن خوش نوفا ريك بخا اف رابورت نشان دادن کو اف یک دیوار کنن استکارم بیشم همو دامو دزگین اولهیین عراقی و یکیجی تکز دکن استکارم بیشم او راپورت نشان دادن کو شانه نوستین داعش لقالك دفرين عراقي هنا ناجي ناكوكين سياسيين جيهاني جي ويكي تكز دكن كو داعش بيشروجي دا اقرا ويكي هيك هنا اوبراسيونال بك انجام بده زور باشه او در فتت شنكو لعراق و سوريا بچکدارن داعش هاتينا داين جبو و چنده خوا ریگ بخیتا و یان جارا کادن بهز ببیتا و اف در فتا لعراق دستی واندانا چما برپرسین عراق یا خود بیجن سرکردین عراق اف در فتا دروس کرینه تایبت بشک شروع کارن
سیاسی یان سربازی دبیجن اف والهیا اولهی کویا هی درفتکا سرکیه یان درفتکا باشه کو چکدارن داعشی خورک بخنه و جارکادن بهز ببنه و هین چه دبیجن؟ نعم لا نستبعد بله هنالك تخطيط پلانك هيا كو جاركدن هن بارزگهن عراقي جاركدن بكفى جير دستي وي الريخستني ده لقول رابورتن استخبارات عراقي وين ناف دولتي جي ايرو عراق راستي ده براستي هيزا ارتش عراقية بهز نينا جبو جبرو بروبونا فيري خستني جاركدن راداري وان نينا جبو پاراستنا اسمان دوی پاراستنا سینور عراقی بیوره کرگن زانن پی هابونا داعش لسوريا افجي مترسية كالسورين عراقي برز جزائري نها سركردين عراقي بحثا في كده كان داخازش هفيمانيا دجي داعش دكان تايبت امريكا دكان كو اخا عراقي بجه بهلن ایتر هزا سرباسیا عراق کارین توید باشند کاریتن روبروی هر دشمنه که ببیتن لگوری شروفین و وکا شروفکاره که سربازی یعنی هزا سرباسیا عراقی دوی آستیده هیا سبای روبروی داعش ببیتن اگر امریکا یان هف پیمانیا دجی داعش العراق نمینیتن لا اعتقد ان خروج از ندوی باردیم درکتنا هیزن وکشاندنا هیزن هپیمانان عراق نكار بي وانشي ورمدين هفيمانيا نف دولتي نكار تشتكي بكبراستي وزارة برگرية دشياني ويدن نينكو بكار بپارستنا سينورام كيان پارستنا اسمان بك يعني لي پرسا يكا مواداوي او كو خلقي عراقي شو دخوازن همونا امريكي بخوا مترسية لآلية كي ليه برامبر ده شكارم بيشن ليه بيوستيا ارتشا عراقي بهزين هپيمانيا ناف دولتي هاي او جيجبو كارينين في هزي في ارتشي زيده ببا هروها وزارتا برگریه وزارت نافخوشی هزین خو خورد بکن حتی کو بکاربن روبرومنا وان ریخستنا بکن پیوسته سیاست مدارین عراقی و یکی یک عالی بکن باشه برز جزائری یعنی ترساوه یکی نیه کو سیناریو افغانستان العراق جی دوباره بیتن پشتی امریکا خل افغانستان وکشای تر افغانستان کت دست طالبان دا یعنی اگر سبه روش دا امریکا جی خل عراق وکشینیتن عراق ناکه دست داعش دا لگوری وان شروفین تو دی بیجی کو نها داعش ده هزبون دایا خور خسنوی دایا لا الموقف نا أبي نوك أفغانستان عراق أفغانستان تشتكي نبا عراق إرادة سياسية بهز هي سركردايتية كباشية سياسية هي لي زوي بوارية بشتي سردانا سرق وزير عراقي محمد شيع السوداني يشوفوا أمريكا وفي برسان كي يكالي بك حتى دفي أو برزگری که دنابر هریما کردستانی و حکومت فدرال ده بین چهار سرکردن 13 خال هانا لگل سودانینا کود لگل سرکردایتی امریکا بحث بکش بو چهار سرکردن وان برزگری که ام ناگهن وی آستا کو لافغانستانی تشتاق لافغانستانی رودایه عراق جهه کی استراتیجیک نو کو افغانستانی و برد جزائری تقول کو هناك ولاتين هرمي هناك ولاتين هرمي هنا پشتوانن یان درفتا دروز دکن جبو خور خسنوا چکدارن داعش لنافچه دا اف ولاتين هرمي یان لانين هرمي کینه و برجواندی وان چیه جه خور خسنوا داعش و بهزبونا داعش لنافچه دا أنا أتكلم بدون مسميات از نافان نابیشم از نافان ولاتا نابیش اجبرکو از کسایتی که سیاسی و سربازی ما لی
او زانيارين كو لبردست منكو ريخستنا داعشي لقل قريداي هن دولة اسلامي وعربيين براسي افري ريخستنا كما ترسيدار لسر اصلا ناف دولتي وهرميجي او دولة عربي وهن دولة ناخوازن كو عراق آرامي لهبه او جيش بوكو برجوندين وين تايبت جبو برجوندين خويا تايبت وك نها هناك الكويت أذكارن بيجم هناك شان النفستي هنا تركيا سوريا جي هناك شانين نفستيين داعش هنا أفانا ناخوازن كو عراق آرام ببا هاگر عراقنا آرام ببا ويهريم همو جينا آرام ببا وتهبونا داعش جارك دن وشاني وين ينفستي براستي نها العراقي جي هنا برئيس عبد الرحمن جزائري شروع وكالة سرباسي كو لبغداد قال ما بقالك سواسين هرهبن